Tovanlar assalamu alaikum. Sizlerмен Barp KJ YouTube kanalı. Bize dinön bulunmasını görüp çıktık. Mekenleşler, çalmakenler, fermerler. Amanslar otuğanlar biz bugün Şek'te Araşan Tukum paradası boyunca выставkaya geldik bugün. Yaxşı suy tamaq varken Paradasın tüplüğün bizden Allah'tan kimlikler oturat Padişah'ın ağzına harimizin konuklarımız Assalamu alaikum Kısan olsun başka objektifler oturat Sizde de ilgilik olsun Sizlerin çarvamızlarga, ağramızlarga verildi Özgü önücüm olsun Geçenin neylerini, toylarını, bu toylarımızlarga Sıytamağımızlardan, sıytamağımızlardan, uzanımızlarga Tamamızlar tatlı olsun, geçinişler gönül olmasın Hurmat onaqlar bizim çarvançılık sandarımızdan adır yakınlar gelip bulat Şarımız, propka özümüzler Torasın özler, bugün geçede жақсы ұрдап, жақсы билеп, жақсы ұрық болып кетіңіздер. Бүгін ең жақсы ұрдағандарға, ең жақсы билеген. Наботов Сафаради и Мадазым Аскарович Касимов. И меня многие вас слышали, видели, я профессор Рахимов. Мы решили посетить вашу конференцию, нашу конференцию, посвященную породе Арашан в Кыргызстане. Мы побывали в некоторых хозяйствах, посмотрели, а сегодня у нас была очень бурная научная дискуссия относительно создания этой породы. И в целом было очень довольными относительно сделанной работы, которую вы достигли в Кыргызстане. И главное, в создании породы Арашан участвовала такая знаменитая таджикская порода Гисар. Мы восхищаемся, мы об этом всегда говорим, и мы рады, что гисарская порода овец участвует в создании этой породы, и мы рады, что мы с вами делимся ресурсы, генетические ресурсы овец в СНГ. Я желаю вам удачи, успехов, чтобы всегда вы радовались своими и научными, и производственными достижениями. Желаю здоровья, особенно на овец этой породы. Это уникальная порода Кыргызстана. Дай Бог вам всем здоровья. Дорогие друзья, коллеги, мы очень рад, что вот сегодня удалось нам посещать Бишкек. Я много раз планировал побывать в Бишкеке, но по обстоятельствам не смог. Но спасибо овцам, спасибо Арашану, что благодаря им мы сегодня здесь, участвуем здесь. Пользуясь случаем, поздравляю всех авторов за создание такой уникальной породы, за этой интеллектуальных достижений. Всем авторам поздравляю. И благодарен вам за гостеприимство, за все. Желаю вам всего хорошего, чтобы в дальнейшем Арашан развивался, совершенствовался и служил во благе народов не только Кыргызстана, но и Средней Азии. Здравствуйте, участники конференции животноводы. Вот мы приехали из Узбекистана. Вот, рядом со мной Шадлик Назарович Мадракимов и Айбек Муминович Халтараев. Вот сидят узбекские коллеги, вот арашановоды. Мы рады участвовать в таких международных конференциях при создании арашанской породы. Эта порода не только кыргызские народные, вот бренды кыргызских народа. Эта арашанская порода развивается во всем мире, в том числе в Узбекистане. Вот наши ребята сидят, арашановоды, у нас разводится арашанская порода. Мы в течение 3 лет проводится выставки по арашанской породе. Я это рад, что мы участвуем в таких мероприятиях для создания арашанской породы. Это труд кыргызского народа, это труд кыргызских ученых.
Спасибо, что ученым, кыргызским коллегам и животноводам многолетних труд для создания вот презентация сделали сегодня утром. Это хорошо, что эта арашанская порода будет развиваться. Эта арашанская порода основной генетический материал будет для создания курдючных пород Средней Азии и во всем мире. Спасибо. Бүгүнкү дастаркондун меймандары, бүгүнкү кечиңер кут болсун. Урматтуу коноктор, дорогие гости Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Молдовы. Мы рады с вами встречаться не только за столом конференции, и за хорошим дастархоном. Дай вам большой аппетит. Урматтуу Арашан тукумунун багуучулары, Арашан тукуму силер болбосоңор пайда болмок эмес. Негизи инициатива башталышы 1970-жылдарда Тажикстандан кочкорлорду алып келген мына силер болсуңар. Силердин аталарыңар, силердин агаларыңар. Анан кийинчерээк ошо илимге айтышып, илим позорго катышып, мына аягы 2021-жылы өзүнчө официалдуу түрдө порода болуп бекитилди. Эмне дейбиз? Мен мактансам да, мактабасам дагы бүгүн турмуш көргөзүп атат. Силер кой чарбасындагы, мал чарбасындагы рынокты ээледиңер. Менин кааларым ошо рыноктан түшпөгүлө. Дагы малыңа Саламатсыздар, урматтуу коноктор, урматтуу бүгүн Арашанды даңазалап багып келаткан инсандар. Барыбыздардын бүгүнкү күнү майрамыбыз. Я хочу всех поздравить с сегодняшним днем. С праздником, уважаемые наши арашановоды. Биринчиден, бул мен айтайын дегеним жанагы гисар тукуму тарап, ошо гисардан тараган бул жердеги койлордун уругунан чыгарып, биз ошол Арашанды чыгардык деп сүйүнүп атабыз. Ошон үчүн бул жерде ошол гисар тукум менен иштеген Таджикстандан биздин коллегалар келип отурат. Ушуларга бир кол чаап койсок, таджикстанские нашу породу как гисары. Спасибо. От гисаров мы вот это племянники, да? Манас айтабыз, Манас бабабыз. Ошон үчүн биз побратимы всегда. Анан бүгүнкү күндө бизге даңазалап бул кимди Өзбекстанга, Молдовага, Россияга, Казакстанга, башка өлкөлөргө таратып атабыз. Өзбекстанга келип, мына биздин коллегалар бүгүнкү күндө келип, татынакай алып кетип атат. Ушул биздин Арашаныбыздын келечеги кең болсун. Ушунун үстүнөн иштейли. Самый главный бул породаны жоготпойлу. Бизде бир топ породалар бар, жоголуп кетип атат. Мына билесиңер, кыргыз уям жүндү кою жок болуп барды. Алай тукуму жок болуп кетип атат. Тяншан тукуму жок болуп баратат. Айкол тукуму жок болуп баратат. Анан эми ушундай породаларды жок кылганда биз ушул Арашанды сактап калалы. Эми силерге чоң рахмат. Бүгүнкү майрамыңар кут болсун, дайыма өнүп өсө берсин, өнүгө берсин. Кыз элдин сыймыгы, келечеги ушу Арашан болсун. Рахмат. Биздин Арашан породасынан калган биринчи яралык башталды. Биздин Кыргыз Республикасынын кой чарбан тармагы актуалдуу бөлүмүнүн делегациясынан башталды дегенде 21-жылы ушул Арашан пародасы бекитилди. Өткөн жакында начальник деп коет. Атадеги Таджикстан туугандарыбыздын гисар породасынан келип чыгып атат. Мен ойлойм, бул гисар породасынын генетик
техникасынын күчтүүлүгү бир биздин Кыргызстанда эмес башка мамлекеттерде да колдонуп келет болуш керек. Ошол себептен мы готовы с вами дальше сотрудничать в развитии овцеводства, местоценной породы. Поздравляю всех с сегодняшним днем. Желаю удачи, всем здоровья, благополучия. Өсүрүүчүлөрү десем жаңылышпайт болуш керек. Бүгүнкү күндү байрамыңыздар менен баарыңыздарды куттуктайбыз. Бүгүн негизи жакшы күн болот. Биз мынакей өзүбүздүн илимий конференциябызды өткөрүп алдык. Мынакей ошол конференцияга Казакстандан, Өзбекстандан, мынакей Тажикстандан келип катышып кетишти. Эми мындай эметкенде илимий жактан ушул породаны негизи колдоп кеткенге өзүмдүн коллегаларыма жакшы рахмат айткым келет да. Ушу сиздерге рахмат, коллегалар. Ушундай жакшы сөздөрдү айтып кеттиңиздер. Что признали, что Арашан деген жакшы порода, Арашан деген сиздер Кыргызстандын бренди болуп калсын деп өзүңүздөр айтып атасыздар. Ушул Кудай кут кылсын. Ушул сиздерге да чоң рахмат. Ушул породаны өстүрүп өтүп атканыңызга. Анан айтып атпайбы, жана айтышты. Илимигемелерчи. Породаны чыгарып коюш бир башка депчи, бир ступенькасы депчи. А ошону өркүндөтүш аябай эме башкача эме, ошол улантыш эң кыйын депчи. Мынакей айтып атат. Агалар айтып кетти, канча порода уже кетип барат. А биздин Кудай буюрса ошо Арашанды улам өстүрүп кетиш, өнүктүрүп кетиш, селекциясын жүргүзүп кетиш этабы. Сиздердин колуңузда да биздики дагы да ошон үчүн Кудай буюрса чоң иштешели. Бүгүнкү Кудай буюрса жакшы күн болду. Эми өзүбүздүн дагы илимий конференциябыз. Эми эртеңки күндө дагы жакшы өткөрүп алалы. Кудай буюрса ошоки выставкабызды. Анан дагы биздин эми өзүбүздүн дагы биздин кичинекей бир грамотабыз бар эле. Ошолекини берип койгонго уруксат берсеңиздер. Ушу Арашанын өстүрүүчүлөргө арнап койдук элек. Мирлан, уруксатпы ошолеки грамотаны азыр берип койсок. Почетной грамотой награждается Шаршембаев Ботохан Ниязбекович за вклад за развитие кыргызской местоценной породы Арашан. Рашидов Джалали Рашидович, келсеңиздер. Рашидов Джалали Рашидович, келип коңуз, сиз ардак грамота менен сыйланасыз. Айнура. Чубашев Мелис Муратбекович, келип койсоңуздар. Мелис Муратбекович барбы залда? Мелис Муратбекович келбей калган болсо, анын биз ардак грамотасын тапшырып коебуз. Рахмат. Кийинки окуй бериңиз. Мамбеталиев Айбек Айдаралиевич. Айбек Айдаралиевич, келиңиз, ардак грамота менен сыйланат мынакей. Эмгек кылган менетим айланат. Мелис Муратбекович. Ачкинбаев Айбек Бекинович, келсеңиздер. Айбек Бекинович. Айбек Бекинович келбей калыптыр, туура түшүндүк болду. Жакындар болсо, муну ардак грамотаны берип коесуздар. Ал ишин алдын өзү кыла берет экен. Исаев Хусейн Ибрамович. Келип койсоңуздар, барсоңуздар. Рахмат анда. Байрамыңыздар кут болсун. Сегодня мы были участниками научной конференции, которая, видно, уже очень Казахстан. И каждый из нас хотел бы выразить слово, но мы дадим только тем, кто именно сам занимается овцеводством. То есть не инвесторы, а именно овцеводы. Ассаламу алейкум, құрметті осы жерге жиналған қой сүйуші чопандар, осының ішіндегі әсіресе осы қойға байланысты міне Қырғыз еліне келіп міне аяқ басып бүгін келіп көзбен куә болып жатырмыз.
мынау Қырғызстанның қонақжайлығына мынау бүгін конференция өтіпті, құтты болсын. Осы жерде келген міне Өзбекстаннан, Тәжікстаннан, Украинадан, Молдовадан барлық жерде міне келіп жатқан міне осы қой сүйер қауым бүгінгі мереке құтты болсын. Мынау енді Арашан пародасы, сонау Арашан Қойташта болған выставкадан бастап қаншама соғанға дейін шыққанға шейін еңбек етіп, сол еңбектің бүгін дәлелі келді. Қазір біз қой бағып отырып, сол қойдың өнімін, қойдың сапасын арттырып, содан қойымызды бағалап бағып отырған. Былайша айтқанда сол бала-шағамызды бағып отырып, және де оның салмағын ұлғайтып, оның өсіп өнгенін керуен өз жолын тапты. Көш ешқашанда қалмайды. Сол бәріміздің осы бағып жатқан малымыз, қораларыңыз малға толсын, үйлеріңіз жанға толсын. Мынау ертеңге болатын выставкада әр шаруашылықта дайындап отқан қошқарлары, қойлары орын алып, бағып отқан малдарымыз дүние жүзіне әр қашанда ел қызығатындай, және де басқа мемлекеттер міне қанша қызығушылықтарын көрсетіп жатыр. Еңбек етейік, ерінбейік, мал бағайық, малдың арқасында өстіп әрқашанда достығымыз жарасып, ынтымағымыз жарасып, бір-бірімізді құшақтасып, амандасып, деніміз сау, аман есен жүрейік. Рахмет, баршаңызға. Мынау жасап атқан үлкен тойларыңыз құтты болсын. Кешіріңіздер, сәл кешігіп қалдық, бас аяғын түсінбей қалдық кім неғып атқанын. Бірақ қуанышымыз ортақ. Осындай үлкен тойымыз әрқашанда бола берсін. Қырғыз қазақ бір үйдің баласындай сыйласып, бәріміздің баққанымыз бір осы қой. Осы қойымызды асылдандырып, өркендетіп, денсаулықтың арқасында үлкен тойларда бас қосып жүре беруді Алла біздерге нәсіп етсін. Барлықтарыңызға зор денсаулық, дүниенің бар бақытын тілеймін. Ренжімеңіздер. Құрметті ағайындар, рахмет. Күтіп алып, дастархан жайып жатсыздар. Тойларыңыз құтты болсын. Көріп жатырмыз, той саласын дамытып жатсыздар, қырғыз ағайындар. Көріп жатырмыз, Арашан парода қатты қазір трендте болып жатыр. Біз тек қана тілектеспіз. Осындай биіктен шынынан көрініп беріңіздер. Былтырдан бері тағы да Алатау деген парода шығып жатыр. Оны да көріп жатырмыз. Істеген істеріңізге Аллах тағалам береке берсін. Асыл тұқымды қой шаруашылығымен айналысатын қауым, тойларыңыз құтты болсын. Рахмет, бізді жақсы күтіп алып, құрметтеп, қошеметтеп жатсыздар. Сіздердің істеп жатқан шаруашылықтарыңызға Алла береке берсін. Тек қана үйлеріңізде, шаруашылықтарыңызда той болсын, береке болсын. Ертең не деймін, тек қана рекордтар көрейік бұйырса, Арашанның рекордтарын дүние жүзіне паш етіп танымал бола берсін, Қырғызстанның атағын шығарсын Арашан. Енді бүкіл СНГ-ні қосып жатыр ғой бүгін. Сол енді тойларыңыз құтты болсын. Біз әрқашан сіздер қуанып, біздер қошеметтеп жүре береміз. Бүкіл жамаат тойларың құтты болсын. Қырғызстаннан тамаша қошқарлар шықсын, 250 килолық қошқарлар шықсын. Тек қана тойларға келіп, жақсылықта тамаша тірліктерді көрсейік.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Taala iyiliğinize bereket versin. İsteyatkan tırlıklarınıza bereket versin. Yen жақсы günleriniz budan жақсы olsun. Allah Taala her жағынан sizlere bereket versin. Olsa isteyatkan işlerinize Allah bereket versin. Assalamualaikum kırgızlar. Toylarınız kutlu olsun. Ертең чемпиондар көбейе берсін, чемпион көрейік. Сол. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Мынау тойларыңыз құтты болсын. Барлықтарыңыз осындай жоғары дәрежеде қол баштап, жақсы күтіп жатсыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Мынау шаруашылығымыз дами берсін. Ертеңгі Құдай қаласа жасап жатқан көрмені жоғары дәрежеде өткізіп, сіздер болып, біздер болып ат салса берейік Құдай қаласа. Осы қой шаруашылығының арқасында бір-бірлерімізге жақсы аға бауыр болып, мынау Анвар ағамыз бастап, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Украина барлық мемлекеттердің басын бірігіп, осындай бір тудың астында біріктіріп отырмыз. Құдай қаласа той құтты болсын, барлықтарыңызға жұғысты болсын. Bir resim ayta keteyim. Hem sizler iki cemaat bolup gelipsizler, biroq sizler barыңыздар bizge birday qonoqsыздар. Екі bölüm söyleyisizler, qancha bölüm söyleyisizler, al özünüzlerin işinizler, biroq bizge bir meymansızlar. Oblastlardan bayqap жүрөбүз, bir oblastdan ушинтип 2-ден 3-тен cemaat bolup ketkenden аркасы ушундай болуп калат. Сөз талаш кылат, бири мурда, бири кийин чыгып, тарыныч болуп калат. Ошон үчүн областын координаторлору, район жетекчилери, эмелер өзүңүздөрдүн жамаатыңыздарга бекемирээк караңыздар. Ассаламу алейкум, мehmonlar, хуш келипсиздер. Kimden başlayıyoruz endi gapni? Kimden Toluğudanmı? Tafsirlarni hoca akalarimizdan. Keyin assalomu alaykum hoja aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qirg'iz bir tug'onlar. Bugungi to'ylaringiz juda ham bir ko'rkam, bir yaxshi bo'lishiga tilakdoshimiz. Ushbu yig'ilishimizga sababchi bo'lgan shu payg'ambarimiz alayhisalom sunnatlari, shu qo'yga bo'lgan muhabbatimiz ila mana shu davralarda turibmiz, o'tiribmiz. Sizlarning parodalaring, Arashan parodasi bugungi kunda dunyoda qo'ylarni biz boqib juda ham xursandmiz. Bu sizlarning parodalaring boshida bizga hobbi edi, hozir juda ham bir katta biznesga aylanib ketdi. Shu parodaga, ya'ni mana shu qo'y sohasini rivojlantirgan sizlarga juda ham kattakon rahmat. Juda ham xursandmiz. Endi biz jamoatimizdan ozgina sovg'amiz bor edi. Merlon bakani chaqirsak bo'ladimi? Merlon aka, assalomu alaykum. Sizlerden Allah razı olsun belki. Bu takım güçlü yaxshi bo'ladi. Demek, hammasi bitta konvertmi, hammasi bitta da beradim. Bunaqa. Hammasiga bitta. Yana mehmonlar bormi gapiradigan? Hoja aka. Kim? Kimni O'zbekistonga kelib sizlar jo'qdan biri harmon urdu, nima настроение jo'q. Assalomu alaykum. Qirg'iziston ahli. Bugungi to'y munosabati bilan mana shu to'yxonaga kelgan mehmon sifatida hammalaringga kattakon rahmat. Hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bunaqangi to'ylardan ko'p bo'lsa, taklif qilganlaring uchun kattakon rahmat. Hammamizning nomimizda kichkina bo'lsa ham ozginagina sovg'amiz bor. Merlon akaga berib qo'ysak shu sovg'amizni. Yonimizda turganlarga Şu Alatov paradasını tüptep, şu Alatov paradasını jeteklep yurgan bizden Ozaktan mırzalarımız, Kursan mırza cemaatimiz, Kursan turza başlagan bizden Alatov cemaati gelip olmuşlar bunlarga. Hurmatli, qadrli qonoqlar, Qutmandov kechingizlar menen mana bugun bizden Chuy ovlasının Borgor shahrida, Qirg'izistonning Borgor shahrida Chuyda maktab cho'ng Arashan jamoati bugun
чакырып, өзгөчө чай берип, бүт дүйнөгө таанытып отурат. Сіздерге чоң рахмат. Биздин Ош, Жалал Абад, Байткен обласынын 3 обласынын Ала Тоо жамаатынын атынан, өзүмдүн атынан сіздерге чоң рахмат айтабыз. Кутмандуу кечиңиздер менен мына бүгүн өзгөчө майрам кылып отурасыздар. Бүт дүйнөнү төгөрөктүн 4 бурчун чакырып, Арашанды даңазалап даңктап, аябай жогорку деңгээлде научный конференцияны өткөзүптүр. Мына эми эртең Кудай кааласа Сиркте болуп көрбөгөндөй чоң Арашандын 5-чи выставкасын өткөзүп отурасыздар. Кудай кааласа ошол жерде дагы эртең Арашандын выставкасында кыйындардын кыйын утсун, зорлордун зорлор утсун. Ошол жерде өзгөчө майрам кылабыз деп атасыздар. Мына бүгүн майрамыңыздар майрамга улансын. Сиздерге чоң рахмат. Мына бизди дагы жоктоп ушу Ала Тоо пародасын чакырып отурасыздар. Майрамыңыздар майрам улансын, жакшылыктар болсун. Эми учурдан пайдаланып биз дагы кичине рекламаны айта кетели. Сиздерди биз Кудай кааласа 6-7 сентябрда Актөөнүн карды жарылган малда Кыргыз жери Сопсонун бар жоонан Ошсонун дейт билесиздер эми. Биз дагы ошо Ош жергесинде Ала Тоонун чоң майрам выставкасын өткөзөбүз деп отурабыз жамаат менен. Кудай кааласа ошол выставкага барып бериңиздер, колуңуздар бошосо. Тынч болуңуздар, майрамыңыздар майрам болсун, жакшылыктарда жолугушалы. Ассаламу алейкум, уважаемые гости. Добро пожаловать на кыргызскую землю. Всех вас сердечно поздравляю с этим праздником. Это для нас всех праздник. Еще раз с праздником. Кудай кааласа сиздерди сыйласайык. Кудай кааласа эртеңки үлкөн тойларыңыз өтө бийик деңгээлде өтсүн. Эң баштысы мен Анвар Үстем агамызга сөзүмдү жалгатсам деп атам. Биздин көч башчыбыз болду. Жүрдү касымызда Анвар Үстем. Барлык нерсени сиздин бүтүн Кыргызстандын кай калаасы бар экенин бизге үйрөттү го видеороликтер көрүп. Сегодняшнем мероприятии я уже второй раз выхожу. Как Куаныш Мактыбаев сказал, действительно это самая единственная, наверное, порода в мире, которая может сплотить нации, народы, независимо от конфессии, национальности, религиозной принадлежности стране какой-то. И мы видим, что на наших глазах ежегодно обороты арашановодства, байсароводства, гисароводства все больше набирают обороты и сплачиваются нации, народы. Пусть сплачиваются континенты. Америка континент, Австралия, Евразия. Так что за единство овцеводов мира.
Ақшын менден аласыңар, атты Мирланнан өзің алып аласыңар. Қанша? Сен сөзің, а? Тударка. Мұны бұл призге. Я хотел еще отметить, сегодня день рождения у Сафарали. Департамент животноводствоның директорына Мұқтайық Мырза, келіңіз. В 2002 году, да, это было, в Турции, в городе Анкара, мы поехали на семинар генетические ресурсы мелкожвачных животных. И как раз со мной поехал автор арашанской породы Рахатбек Абитович. И мы как раз встретились с автором гисарской породы. И у нас была такая дискуссия, очень эмоциональная. Около 3 часов у нас дискуссия и спор длилась. И в тот момент как раз спор не мог до конца дойти до своего результата. И в этот момент мы рассказали, что между спором гисарской породы и арашанской породы можем только найти вывод, получив результат генетических результатов. Да? Мы в то время только направили в Россию ушные выщипы биоматериала арашанской породы. И поспорили, и я как раз дала свою гарантию, что арашанская порода это не гисар. Да? И до выхода этого результата я сильно переживала. Прям где-то 1,5 месяца день за днем переживала за этот результат. И наконец у нас, когда вышли результаты, я была столь более чем автор, была рада, что результаты были положительные, что у нас родоначальникам там были генетические какие-то проценты были гисарской породы, но преимущество было у нас местной породы, и арашанская как бы мог претендовать быть абсолютно отдельной породой, да? Вот. Данный результат должна быть исследована дальше, совершенствована дальше, и поэтому хочу поблагодарить наших ученых гисарской породы Таджикской Республики за сотрудничество, взаимодействие нашей породы. Спасибо большое. И поздравляю всех арашанских наших фермеров, крестьян, которые вывели эту породу. Наша гордость. Спасибо. Еще вот гости с Молдовы, Павел, вам тоже. Значит, мы вам хотели вручить.
приглашение, за то, что я тоже являюсь вашим членом вашей организации среди арашановодов, гисаромоводов. К нам в Молдавии тоже приехали братья из Казахстана, Киргизстана, Узбекистана. Вот это наш традициональный, не знаю, как сказать на русском, дубленка, можно сказать. Но наши овцеводы, когда идут в поле, пастевить, вот так они одеваются, и они не боятся ни дождя, ни снега. И самые здоровые люди у нас в Молдавии — это чабаны, те, которые пасут овец, живут в натуральном пространстве, свежий воздух, чистая экологическая еда и правильный подход к жизни. Образ жизни, да. Я еще раз приветствую и те ребята, которые были у нас в Молдавии. У нас есть фирменный привет. Давайте, ребята. Раз, два, три. Айнурак! Надо повторить. Раз, два, три. Айнурак! Давно не было у нас в Молдавии. У нас в этом году будет выставка 30-31 октября, последний суббота-воскресенье октября. Буду очень рад, что вы к нам тоже приехали, посидели, увидели нашу породу овец, чем мы занимаемся, что нового у нас есть, и приглашение. Мы поговорим с лидером вашим, и спасибо еще раз. Мы думаем, после войны как получилось. Kolcha yapmamızlar bizden Ukrayna'da gidip ona koz, Maka. Ular soğuşqanday emas, Rahmat. Qonağımızga kolcha yapmamızlar Ukrayna'da kelgan mehmonimiz. Жалпы біздің жыл сырттан келген Тажикстандан, Өзбекстандан, Россиядан. Байлава, берге байлава. Қой бер. Дайырбыз ба? 1-3 кетті. Гөлге қолша қоңыздар келдің жігіттерге. 2, 3. Қолшанlar olsun Batkan'ın jigitlerine. Молодец. Manaka. Прическа өзімізді. Bir yılda 2 жас болмайды, бекер кіші таз болмайды дейді. Manaka. At жақсы боз болады, ер жақсы таз болады да жүрем. Manaka. Андан кейін ош менен аяқ чүй. Оштар бияқа, чүйліктер бияқа ләпсі. Дайырыз ба? 1. Дайырыз ба? 1, 2, 3. Молодец, қолшағымыздар, чүгі жігіттеріне. Улан болса өзі башын олжан. Ең здоровый үшін марын. Қалғаны мұна. Мұна көрдің? Бороншыдай. Молодцы. Мені бірсіне 3 нәсіл үшін болады. Дайырыз. Стоп. 2, 3. Дайырыз ба? Demek dur. Buna судьям қолы зорлауға. 1, 2, 3 деп. Чисто болсын. Баткен! Чүй! Баткен баткен чүй! Айда! Тарсакадан жалғашын болды, Кәрім қан! Жалғашын болды.
Issiqko'l области. Edan uloq chiqasa edim men bugun Alparışıq mildetde Çöğüvasın jigitleri sırağlarından maqıldap moyunga alıp aldım bile. Temir arzarlırağı izleyen bular. Sen de aytın. Kimden başlayla? En asıqı oblast Batken oblastı. Batken'den başlayalım. Karim Hacı geliniz. Rahmat. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı Müslüman tuğanlar. Allah subhanahu wa ta'ala çeksin maqtovlar bolsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salatlar bolsun. Allah ulluq, Allah merimli rahimli zat. Allah'ın hükümünden sizler menen biz barız жерге başımız birigip şu жерде dağım tatып oturabız. Бұл дағы Allah'ın жақсы bir emesi. Hurmatlı cemaat, bizden ушул Арашан пародабыз акыркы убакытта көрүп атасыздар. Абдан жакшы мына Средний Азияда буйсу мына жакында Казакстанга бардык. Өзбекстан, бул жагы мына бул мурштарда ар бир жерлерде ушул Арашан пародабызды аябай эл колдоп атат. Себеп сиздер менен биздин акылдуулугубуздан, сиздер менен биздин байыбыздан андан эмес. Биздин сахабалар, пайгамбарларыбыздын баары кой баккан. Allah subhanahu 5 koyun bolsa dagы эгизден тууганда 7-8 коз аласың, туурабы? 5 айда тууп атат. Allah subhanahu taala ушул Арашан пароданы кыргыз элиге ушул хадия кылып, элибиздин, журтубуздун, элибиздин пейилине жараша иншалла Allah subhanahu taala ушул бизге Арашан пародасын берип атат. Аллага чексиз шүгүрлөрдү айтып, мактоолорду айтып, коюбузду бага берели. Биздин бул жерде мына Рахат Абидович баштаган илим агаларыбыз баарыңыздарга тазим. Биздин мына Тажикстандан, Өзбекстандан, бул жагы ар жактан өлкөлөрдөн келип атат. Коноктор, сиздерге баарыңыздарга рахмат, Алла разы болсун. Рахат Абидович, ушу ишиңиздерге ийгилик. Бул илимпоздордун иши өтө кыйын, чындап айтканда, бирок чарчабай эртең да выставкада ушинтип жакшынакай болуп туруп бериңиздер, Кудай буйрса. Ана мына Чүйдүн элине, Чүй областын уюштуруп аткан Руслан, молодцы. Аябай жакшы өтүп атат. Себеби ушул Арашан пародасы ушул жерден түптөлүп, ушул агаларыбыз, мына авторлар, 20-када канча агаларыбыз, биз да ушул 20-када жүрөбүз. Көптөгөн салымдар, көптөгөн чукап, көптөгөн мээнеттер болуп, ушул ишибиз болуп атат. Ушу Чүйдүн жигиттери баарыңыздар молодцы дейбиз. Ийгилик, жакшы күндөр боло берсин. Ушу жакшы дасторкондо бирибизди урматтап, сыйлап, ушундай международный выставкалар бир жылда дагы 2 жолу, 3 жолу өтсүн. Эмкисинде дагы 500 миңдеген кишилерди тосуп, ушу Арашан пародасы дүйнө жүзү тарап, дүйнө жүзү үчүн сатып ала берсин. Элибиз, журтубузда тынчылык болсун, аманчылык болсун. Рахмат. Assalamu alaikum, hurmatlı koy sürücüler, koy bağcılar, koyçular. Allah'ın bizge bergen mümkünçülük eken şunday momentke tuş kelip kapısı Kudayga ming mertebe şükür. İlgerki mына Средний Азия koydun arkasından çogulup oturat. Ukraina, Moldova, koңуш мамлекеттерден келип oturat. Бул бая айтып өткөндөй, бизге чейин сүйлөгөндөр. Koydun arkasынан бул эч ким ойлогон эмес. Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүк берсе ушундай болот экен. Былтыр Жалал-Абадта айттым эле. Койчуларды сопровождениемен гайда жүрөт деп эч ким түшүнө келген эмес. Атынар досубуз бизди сопровождениемен алып жүрдү койчуларды. Аллах улуктаса ушундай улук болор экен. Мен бул Арашанга келгенге чейин өзүм ишенч эмесмин. Как будто бул жомокто ойлочумун. Азыр менен ушундай мен өзүм мурда ойлогон ойду азыр мага башка сырттан суроо берет. Эй, сен бу жерде баада болтасың, башкада болтасың, ушул чынбы дейт да. Аллах Таала ушундай мүмкүнчүлүк берсе ушул чын болот экен да. Кой багуучуларга менде иштерге ийгилик болсун. Мына биздин мамлекетибизде тынчтык, токчулук болот. Ошон үчүн ушул жерде отурабыз, тынчтык болгон үчүн Кудайга миң мерте шүгүр деш керек. Мына биздин Чүй областынын жамаатына, 20-кага уюштуруучуларга чоң рахмат.
дайым ушундай жогорку деңгээлде уюштуруп эле Бишкек шаарындагы эң чоң ресторанда Нардын координатору. Урматтуу коноктор, бүгүнкү эртеңки майрамыңыздар менен баарыңыздарды Нарын областынын жалпы Арашан сүйүүчүлөр жамаатынын атынан куттуктап кетем. Ошол менен бирге Чүй областынын жамаатына бүгүнкү кылып аткан эмгегиңерге мындан да арта берсин, жакшы тосуп атасыздар, чоң рахмат. Ошо Нарын жамаатынын атынан ушул 100 000 сом. Алча коюңуздар, 100 000 сом. Аргаңыздар, урматтуу бүгүнкү коноктор, чет элден бери келген сыйлуу бүгүнкү конокторубуздун Өзбекстан, Казакстан, Молдовия, Украина көптөгөн өлкөлөрдөн келип отурсуздар. Баарыңыздар тең кош келипсиздер дейбиз. Албетте, ушундай Актасторкондо адал тамак аштын үстүндө бири-бирибиз менен алакал сурашып жүз көрүшүп турган Аллах субханаху ва тааляга миң мертебе мактоолор болсун, чексиз шүгүрлөр болсун. Канча деген адамдар бири-бири менен көрүшө албай бул дүйнөдө өтүп кетип атышат да. Бирок Кудайга шүгүр, бүгүн ушундай жакшы бир мааракеде көрүшүп атабыз да. Аллах субханаху ва тааля Куранда аяттарында кумурска жөнүндө бир баяндап берет экен да. Кумурска дейт, мындай бир сыпатка ээ дейт. Эгер бир коркунуч келсе дейт, же болбосо алыс жактан бир апат кырсык боло турган болсо, бирин-бирине кабар жеткизет экен да. Жана ошондой эле бир иш кылаардан мурун сөзсүз түрдө машвара кылышат экен да, кеңешүүнүн гана үстүндө гана иш жүргүзөт экен да. Дал ошондой эле биздин ушул Арашан коому жалпы республикалык деңгээлде мына кураторлордо баардыгы тең көп болуп турат. Буга чейинки канча деген жыйындар болгон болсо, ошол жерде кеңешүүнүн негизинде мына чүйгө кезек келип, Токчулук, молчулук, анан баарыбызга ден соолук, ынтымак каалайм. Анан кийин биздин Талас областынын Арашан коомунун атынан 100 000 сом. Анан кийин эми азыр биринчи кылымда баягы орусча айтканда цифровой заман десек болот. Меники телефонумду азыр которуп берем буюрса. Кылча коюңуздар, молодцы. Эми ушундай эле цивилизацияда биз деле жалгап ушундай эле жашап атабыз. Биздики да конверт менен эмес, биздики дагы телефондон М-банктан которобуз. Анан эми жалгактар өзүнчө кыйын болуп кетиптир, бүтүп кетиптир, антып кетиптир дебеңиздер. Эми ар ким мүмкүнчүлүгүнө жараша, шартына жараша дегенбиз. Жети областынын координатору сүйлөшкөнбүз. Тойго кыргыз эч качан кур кол барган эмес. Эч болбосо ушул бир коюн, бир куусун, бир улагын, бир тайын жетеле барган. Ошондой бири-бирибизге кошумча менен барабыз деп жети областынын ынтымагын бекемдеп координаторлор сүйлөшкөнбүз. Анан ким өзүнүн алдына жараша дегенбиз. Каалаганы 50 000, каалаганы 70 000, каалаганы 100 000 дедик эле. Анан эми биздин жамаат бир аз активныраак болуп кетти. Же жалгабат өнүгүүнүн жолундабызбы? Биз канча которгонубузду Руслан мырза өзү айтып койсун. Мен айтсам мактангандай болуп калбайт. Руслан мырза. Рахмат, ассаламу алейкум. Урматтуу, кымбаттуу коноктор. Бүгүн мынакей бизде чөйрөндө жакшы бир кече өтүп атат. Действительно баарыбызды тааныштырган ушу мал экен, койду менен тааныштык. Бөл менен, Нарын менен, Жалал-Абад менен, Талас менен баардыгы менен бир тукандай болуп жүрөбүз. Сыртка да конокторго барып жүрөбүз, Казакстан, Өзбекстандарга. Алардын сыйын көрүп, өзүбүз дагы быйыл мынакей кезек келип калдыр. Былтыр Жалал-Абадта өттү эле ушул мареке. Быйыл мына Чүйдө өткөрүп атабыз. Кудай буйрса, ынтымагыбыз арбай берсин. Жалал-Абадта катуу өткөн аябай действительно. Мактап кетелик тамадамда. Сейчас я закончу. Ошо менен баарыңарга тең жакшылык каалайм. Өмүр жарыктык болсун ар бир үйдө. Күлкү болсун ар бир үйдө. Анан койбаганы койдун аркасында береке бар экен. Ынтымагыбыз арбай берсин жигиттер. Рахмат. Рахмат. Эми Рус биздин баткен жамаат билесиң, азыр сом менен сүйлөшпөйт. Балдарга топтош керек десем 100 000 салып келип отур. Кол чабуулар болсун. Кол чабууларыңыздар. Урматтуу жамаат, кечиресиздер. Биздин мына Тажикстандан келген ушундай элим боз агаларыбыз келип биздин бүгүн көрдүңүздөр. Бүгүн мынабы биздин конференцияда ушундай жакшы сөздөрдү сүйлөп,
мына чынында Арашан породасыны деп мына кыскача биздин тилде айтмакча тан берип атат. Ушул биздин Шарафжан Таирович келип коесузбу? Ушул менден Шарафжан Таировичке белек болсун, бир кол чаап коюңуздар. Кол чаап коюңуздар мынакей Баткен жамаатынын атынан Тажикстандан келген конокторго белек. Өзүңүздөр туурашыңыздар. Баткендер менен Тажикстандык болгондор аябай тез мындай катташып турушат да. Ынтымак болуп тез бири-биринен кабар алып турушат. Yalovat cemaati jana Oş cemaati, Alatova cemaati. Buyursa itleri gel tartılıp atat. Majaka. Dağıl jelesizlerine salam etemiz. Ertengene saat 8:30'dan geçip besler.